Assalamu alaikum. Hurmatly Salam Media YouTube kanalının көрермандары. Bugün sizler menen машина bazardayız. Машина bazar negedir bugün sus. Ne olsa dağı sizlerge көргөзүп берүүгө hareket кылабыз. Бакта Nissan Primera бар экен. Серебристый цветте. Бас канча болот? 150 га? 350 га? Же 150 mi? 150 mi? Ya 150 de otat da 350 ha. Şunu dedinizler. 150 desenizler al vereyim deptim hazır. Salam Media. Salam Media. Numara o neredeki? Bu yakta Yeşka var ekan. Dizel. 3 kup deyt motor. 94 ekan yılı. Qanchada o'tasiz sonda ekan? 400 ming ekan. Salonlarda toza ekan. Jo'q. Toza mashina ekan. Bu yoqda Suzuki Alto bor ekan. Motor toza ekan? Maysay jibet. Qancha so'rab o'tasiz? 260. 260. Salonlarını göreyik. Ana. 260 iken. Abiyom qanchada bulardı? 1 iken. Jılıçı? Jılı qancha? 2004. Nerede поддержка turadi? Jılı qancha? 89 yıl ekan. Toza ekan. Söyle bar jo'g'i toza ekan. 230 ming so'rab o'tadi ekan. 2-3 объем, простой motor. Mana. Arkasidan da ko'rsatib qo'ying. Eshigini javob qolmadi yaxshi. Yo'qda o'zgacha bir mashina bor ekan, Lifano. Bu Xitoylarning mashinasi o'shunda? Che, qayoqda? Xitoy, ha? Qanchada o'tasiz? Meniki emas bu boy. Ona ekranda yozildi. Ekranda yozib turadi. 180 ming. Satıladi 180 ming. 180 mingga Jiguli olsang, shundan yaxshi deyman. Просто запчасти qanday bo'ladi ekan. Lifan degan bor ekan. Rossiyskiy nomer. Через Xitoy. Yo'q, mashina yaxshi ekan. Aslı kişine pasırağı ekan. Oldu. Ayağınızı aper koysanız болады ekan. Hem kişine şarda yaşaganlar. Ayılgağı bilbeyim. Deva Lanos var ekan. Bu yerde 170 so'rabdir. Tamam, kelishemiz deydi. Numerini yazıp alsanızlar болады. Yılı qancha bunun yılı? 98 yıl. Maşına ekan. Hiç defektler yok bu. Motor toza. Hadoylar-chi? Hadoylar ham toza. Nechadan solsa. Seyir 1 turadi bu yoqda. Состояние yaxshi ekan. Shep qancha so'rab o'tasiz? 500. 500. Kamera. Söylüşürsün. Состояние жақсы екен. Қойсаңыздар. Мына жерде кішкене косметикалық іші бар екен. Так жақсы. Жылы 99 Matiz бар екен. Май кішкене жетті. 120 мың дейді. Нормальный или камера дейді. Ходовка орташа дейді. Сұрасаңыздар 100-ден ылдый алсаңыздар да болады екен. Matiz дейді. Асып айтқан бұл жағы. Номер қанша? Номер? Yok, sizdeki. Salğanğa. 77 milyon. Aha. 8 milyon. 78 milyon. 83 11 70.
Жигули қанша болып тұрады? Сіздікі? 140 сұрай береді. 140 сұрай береді, а? Номеріңізді айтып қоя аласыз ба? Кейін чалып сізден сұрағанға. 0554 554 188 екен. Қызыққандар болса. Идеально таза тұрады екен. Жабылышы дағы. Иномаркаларда жабылады екен. Nexia 200 000 тұрады екен. Көреді екен. Жылдар бойынша, номерлер бойынша. Салон. Çiğikleri varken evde. 2007 жылғы Niva var ekan. Evde. Жылы простой мотор. Номері. Қанша сұрап атасыз? Шеп? 200 сұрап. İşi жоқ екен. Тап-таза. Оған мына лобой іші бар екен. Niva'nda өзін сүйүүчүлөр болот демекчи. Карап коюңуздар. Сериясы жакшы экен, жылы дагы 2007. Nexia 1 канчадан болот? 170. Бензиндары ичине краскаланган экен. Эмес бар экен. 170 000'ga. Eşiklerin açılışı жақсы екен, салондағы таза екен. Оған сыртында кішкене косметикалық іштер бар екен. Моторда ешқандай немесі соға дефект? Полный. Кішкене косметика қойсаңыздар. Ол ұшы номерге әуе жол көрсетіп чалы бересіздер. Мерске жазып қойып тұр. Номерін жазып алсаңыздар болады. 300 000 кәме бар дейді. Чириктері бар екен. Россиядан келіп тұр. Сешка. Чириктері қаяғыда екен. Білбеймін бірақ. 300 000 сүлішсі болады екен.